Yo peace yo my people. Bimeze bite? Mbonye ahanga umuntu yari gucaca muri karite ndabareka musuhuze. Nizere ko mumeze neza. Utameze neza by grace of God bizagenda neza ntago ariko bizahora. Nizere ko mumeze fresh cyane. Reka mwakire mubaze amakuru, mubaze impamvu ari gutembera ahangaha, mubaze yari iminsi myinshi cyane. Bimeze bite amakuru y'imisi? Amakuru ni meza, turashima Imana kabisa, nta kibazo, ibintu ni neza cyane. Yeah. Okay, tubonye hano uri gutembera muri ino quartier, uje gukuri kangaha, bimeze bite wabwira abantu? Hari akantu ufite gukora ahangaha nangwa hari indi safu urimo? Wapi nta birenze, ni twitembeza nyine kuri kilometero y'Imana yaremye. Okay. Ahangaha haherutse hari akazuba kameze nabi byatari, izuba riri kurasa. Reka tubwire kuko ndi kubona uri kwihuta cyane. Rino zuba n'imirimo ya buri munsi yahangaha ko nibwo nabibikaze, ubihuza gute na kariya yawe music n'ubundi buzima busanzwe bihuza gute? Ibintu byose no kubera Imana, uragerageza uko ushoboye nyine bizuba kubera Imana ibintu birashoboka, kubera Imana ibintu bigenda neza, nta kibazo kirimo. Application hari akantu nshaka kubaza, ni ukuvuga ngo hari umutwe tuganira ku mugoroba, ndamubaza ku bijyanye n'ubuzima, umunezero ni iki? Ngo neza kandi dusobanurire tuganirizo gatoya, umunezero ni iki? Urakuze umunezero, ngiye ko mbyumva umunezero, nawe ndabona ufite umunezero by the way. Umunezero ntago uterwa n'amafaranga, ntago uterwa n'ibintu ufite, ntago uterwa na hit, ntago uterwa n'ibintu utunze, ahubwo umunezero uba mu mutima. Umunezero utangwa n'Imana, umunezero utangwa na Kristo. So iyo ufite Kristo rero ufite umunezero muri wowe, ibintu bigenda neza. So rero kugira umunezero ntago biterwa n'ibintu utunze, ahubwo biterwa n'umuntu ufite muri wowe. Thank you. Urakoze kabisa kubana natwe ahangaha, nubwo si kwihuta ariko nizere ko igihe tuzagushaka tuzakubona. Nzaba mpari nshaka kubaza, ufite gahunda gusohora music iri yari kumaze igihe udashira music vuba cyane. Uzasohora music iri yari? Ni vuba cyane, nyinshi zirahari, ntago music zuzabura, ni nyinshi. Gukorera Imana ntago dukwiriye gushiramo pause, turakwiriye gukorera Imana. Okay, thank you guys, thank you kubana natwe, urakoze kudereza akanya kandi Imana ikugire neza, Imana igweze umugisha cyane. Biba bigoye ko abantu nyine ubafatira hano bari kugenda nkuko tubwiye, hari ibintu wari urimo uratembera ushima Imana, natwe turashima Imana nkuko tubona tumeze neza, kandi nawe ndabona ufite fresh cyane, ufite fresher kabisa. Ni sapa ugasapa gakuye hehe? Tubwiye agasapo ni mwisoko wanga, agasapo ni mwisoko ndake. Okay, so thank you guys, murabonye ko turi kumwe. Imana ibagirire neza kandi twizere ko turi kumwe. Ibi ni biganiro tugenda tubagezaho ko tubonye akanya, kandi nizeye ko meze neza. Ciao. Thank you, bye. Imana ibagirire neza cyane.